Basmay atmayı mı? Gecemde kalkan. Koş! 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 61, 62, 63, 65, 66, 67. Daha böyle 19'a жетпейді. Karan kalgırdık. Kayda kaldık ya. Барын эле чогулткансың беле. Так, тур. Бул ана үйдө кайда калганын кайдан билесиң? Sen bir yerde kal. Şamal biraz basandasa, koylarga çöp sal. Makul. Şu. Koş! 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 Daha uyuyayım mı? Yok. Qanday? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Yaxshi. Ertenki atları dayardayın. Yol alız. Ne var ne yok. İyi. Azim. Apаңa çay koyup berip bir he? Düşündün mü? Düşündüm. Ya Cemal, Hı? meni tildep atasыңdı. Emnege? Koy kazgırıp kelgenim eç. Emnege tildeyin. Biz kimne? Çö. Diyak tapam ele kıyın bolu atpay. Çö. Ayakta Nuri'yle var emes be. Çö. Nurile'den emne jardan. Ana mektepten kolu koşu koydu. Çö. Çarçagan joksun bolam. Çok. Hazır dedi. Kantet atan ozdurayı. Tır. Tak. Ay Kuday. Tak. Tırr. Bilem neden çoşudu. Gübület. Bir demeden yürüp tokşuydu. Çö. Çö. Ay Kudayım ay. Dölös. Jolga çıgalı çiya. Dağı bir belaya olup жүрбөсүн. Çö. Alem ne olgun bale? Çö. Kırsık деген Kaşkabактын ортосунда. Бияктын өңүтүн жакшы биле элекпиз. Ак окса адашып кетсекчи. Çö. Korkma öyle koy adaşmayız. Yol menen jetken çağıracak. Hatta öte yol menen 3 есе jakın. Çö. Korkma. At terkine koyuversen yolda özele tabat. Yoldu koy. Özün alak balıngan ne değil? Hiç nerse emez. Oltuma kötüyün. Hazır doktorga kayra varam. Düşmeyin çaçıp yüreğim sezip yürdele. Gel ağay aldına göteyim. Alıp bir üşüp ketken turbayı mı? Traktörün ele jakşı emes bile.
İlgeri giyim albağım жүрбөсөң. Akkar gökmüzde oyuncuk görbөгün. Ay balam, ay balam, ay. Jamal doktorda. Baldarың biyakta. Emi жалгыз barıp jatı. Koyыңыз Jamal. Koygan da emne. Giyip kepçi veresin. Deniz! Hay Deniz! Deniz! Hay deri çık! Bol deri çık! Oy oy! Oy şu kadar ruhtaysın be! Kapıray, ağlamdı sel alsa da işim yok bak. Tınçılık mı? Cenab Osman dostun döylöstün koyamam beken, oşonu bilip gel dep jiberdi. İyi. Ay özünün bolsa 9 koyun karışkır jarıp ketiptir. 9? Evet. Tüta. Emine, yürümene mi? Yok, жалгыз. Ay koysamça. Oşançöyle жалгыз kantıp jarsın. Bu kaşavan özü bir yürüge tatıydı. Kolga düşpey koydu ha. Kançığın atkandan beri bu tegerikti toğrup aldı. 1 yıldan beri yok olup ketken. Emi kayra payda oldu. Anda biz jakada gele turbay be. Gelir koyarın kaydan bilem. Ay, Anıvart'ın özünden surabaysın be. Hay, jür, uyga kirçi. Rahmat, vaktim yok. Men keteyim. Basa, Jamaldın alakvalı kanday? O da yaşıyor, jakşı. Sak bolu gerek. Bol turanda. Ha, bolup tur. Ысык-Ата районундагы Кочкорбаев атындагы колхоздун чабаны Кыргыз ССРнин мал чарбасына эмгек сиңирген устаты. Ленин ордени баш болгон сыйлыктарын тагынып, дайыма майрам сайын сый төрүндү. Мухитдин бул үйдү өзгүчү менен курган, өзү айылдан бир топ алыс кой коросунда. Ар 100 койдон алган козусу 165тен. Даңкы далай жерге белгилүү бул чабандын жаз майрамына даярдаган белеги ушул болду. Майрам алдында анын коросуна көптөгөн адистер келишти. Жанындагы мал терисин сактай турган жайга тажрыйба алганы адистер, чабандар, тери даярдоочулар келип. Мынакей бурмаке. Жаш чабан Дөөлөс Кадыров кычыраган кыштын ызгаарына карабай коросун ремонттон өткөрүп, төл компаниясына даярданууда. Ой, радионун кабарчысындай сүйлөдүң го. Başыңарга чөп сындырып койбой. Ушул үңкүргө тыгып салып унутуп калыштыга деп ойладым эле. Карабашыл кишини кантип унутуп калалык эмес. Кудайды бир карасаң бола. Үңкүр дегениң эмне сенин? Коровну деген ачык жерге салчу эле го. Жайылып жүргөн койлорго көз салып, ит кушу болсо көрүп дегенде. А бул жерде эмне? Сен бирөөнү көрбөйсүң, бирөө сени көрбөйт. Үңкүрөмөй эмне? Курман Исаевич. Бизди бул жака жиберерди. Бейиштин төрүнө чыгарып салбадыңар беле? Көмүрүңөр гана. Болот да. Тигине чөп келет. Вай, эм бул чөп меселе чөптүң бу. Баарын эле ушундай чөп берип аттырбыз. Сине билиш керек да.
Malga gam görgeniňerge da şükür. Emin bizge de gezek jeter. Anança. Bu işlerdi atı mutladı. Tüyne meşgul tadı. Cemal da Yaman. Hoppa! Oy yazzam atlarım dese. Sagındılar meni? Ya. Ha, men de sizlerdi ayabay sagınbadım. Neyse. Tangırı, bir maşını satıp almasam bolbay kaldık şeker. Maşını satıp alıp Frunze'ge varabız. Gölge varabız ya. Hatta ben de varım. Sen de orasın, seni hantı unutayım. Brrrr de varabız. Çabuk, çık dur çık. Şüphe. Çık dur çabuk. Şüphe. Anan da oynuyorsun, çık. Hey. Ne oldu? Oldu mu? Ne oldu? Kalk ketken karga jok. Uşul tuңguyukta. Kuğrap жүрөбүz. Al biz oylogon kim? Bu tüyüň çükön tüpkürdü. Jebirjan görünsöçü. Emne alsak? Erteň başkarmaga barıp, koylaryň baryny ötkürüp bereýin. Boldu. Elimni deydi. Bir ışkıçıda elbaptır deydi ko. Anın da doğru. Koy bagabız dep balaya kalpız ko. Koylar jaman emes. Eптеп төлгө чейин чыдабайлыба. Jaman emes. Semiz. Sorpasda jakşı boluş kerek, ha? Ya Jamal. Hı? Biröňe, hı? Ya. Koyçu. Ay ökmet oşant beyli. Kolxozduk bolsa. Kolxozduk Anan bolsa. kantip soyabız. Annem nesi var eken ans tülü çocuğu olmadı. Dört ödep koyabız. Ya. A törtöňe kantip töleýüz. Töleýüz da. Ay baltır. Soy basası, soy bayla koyalcı. Öyle. Koş. Çık. Buna adaşkan kimden koy? Çık. Öyle. Dur. Dur lan. Çık koy. Çık. Koş. Kimden koy eken? Ben bilmeyeyim yeni de joğun. Çık.
Koş. Öyle. Ana, ılday ol. Cum gözünde sana ol. Bu? Jamal. Ne? Tüy koydum ne kılarsın? Kaysı koydu? Hazır. Ya Jamal. Patatile koymaydı. Jende olbasaňçy. 2 günden beri bir sıra koy. A balkim suraşdırıp kılar. Koňşu çabandardy kıdır. Hey, ökme. Başka çavandart koza bola öyle mi? Ya. Yok borçlar. Başında aylantıp gittim. Koy gerek olsa ev ağına gelmeyip bile. Ne? Ola. Otur koyma hocam. Otur. Döylös koysaňçy. Kokusy ýesi gelip kalsa. Ha, iyisi gelse. Şermende olabız. Yaşlap konaktayız da. Döylös. Koş! Böyle dalırlar. Koş! Çağırın oğlum. Ah, çatamamın de. Kıyılattın. Koş! Anamda çoğulsa da söyleyelim ki. Çağdaşlar! Men çavanlık kesip göz kalımla dalda aldım. Bu kesip de bala gezmenle yaxşı görçümün degenimçe. Koş! Bayılgı müdürçülerde mal çarvasına çağıramın deme. Ay Gökme canıma. Koş! Catın! Çavan malım. Döylesi. Çavandarın sağa örgen jardan uşul bolsun. 12 koy. Rahmat asake. Erten barınar gelip dağımsız ketkile. Oşonu bilip sen bizden alıp gelmedin mi? Hoş onu söyleyeyim da. Bolturan da jakşı kal. Neyse yaxşı var. Kızıl gül caynağa ömür degen bul bakta
Hay Azizbek, ya. Koşulmaysın mı? Hadi katura. Burada gidip böyle ıslak çıkar. Ölürsen çalkacaktan bülbülsün. Katura koşun sana. Dilimi sakın sokma cilvesi. Gel git abi buraya. Yalan çok. Hayrana bir gidey. Cilvesi. Oldu buyur yenesin. Gel git abi buraya. Aynalanıp aradan ömür etse akçaçlılık yaradan Gel git. Akçağından olur bana ısmarladı aylanayım aylanayım Rahmat, жақсы қалдыңдар. Бойымды кетардым. Жақсы барғыла. Жақсы бар. Жақсы тұр. Балдар дала келсең жақсы болады эле. Жақсы барғыла. Ай, және мен айтқанды ұмытпасаң. Ой, ұмытпаймын. Мына көрдің бе? Малчын тұрмысында жақсы да жаман да болады. Ошон үчүн чогуу болсок, чогуу болуп, Ярзыбек, чабандык бригада түшсөк, бизге да силерге да жакшы болбой. Ошону айтсаң ай. Анда-санда алмак-салмак курортко барып эс алып дегендей. Жалгыз баш койлорумду кимге калтырбаган? Чын эле дебиз. Балдар менен чогуу барып, жанагы ысык көлгө бир жолу эс алып келет элек. Туура айтат туурабы? Бастырбайсыңбы? Дана, гел. Hoppa. Жақсы бар, Осман. А дегенде малдын жайын үйрөнөн, андан кийин. Ой, буну эмне деп турат ай? Ой, биз менен чогуу жүрсөң тез үйрөнөсүң. Жок. Элдин баары. Дөөлөстү Осман менен Арзыбек киши кылып жүрөт. Ha өзү болсо балейнин бидесе, Ай, дөөлөсө. Ой, кокуй, болуптур. Азырынча жалыш деп тургун, кийин бизге келип кошуласың. Макул. Ай, кыйыктыгың жанында жок да. Жақсы баргыла. Жакшы бар. Жакшы баргыла. Биз өзүбүзчө сүйлөшүп атканда сен эмне кирешесиң? Койчу эми. Эмне болуп кетти? Баарын өзүң чечесиң да. Кандайсыңар? Бардыгы жайында, камсанабыз. Жайында болсо болду. Чөптү аябай эле салсаңар. Караган жерибиз жок. Ат козуларды бери киргизгичи. Эми отабы? Жакшы эмбей койду. Ай, жармач экен. Упчу бери үйрөтүш керек. Упчу эмес, өз энесин эмчегинде эмбей атса, Эмбей атат дегенин кандай? Үйрөтүш керек да. Кибиреген жаныбар. Кармача козун. Азыр. Жаман. Биз койчу. Бираке. Жүрө кой. Абайлатпас. Чырага жыгыласың. Жығылбай. Жайына кой берчи байкушту. Өзү да аранжал экен. Jamal. Arjüstü var koydan. 110'dan aldık, düşündün mü?
Kantip 110'dan. Akırın. 115'ten demedin mi? Doğru. Biz üçün 115'ten alemi Atçatqa 110'dan düşündün mü? Tekşerü kesi kantepsi. Ya tekşerü gelse görüşdüğümüz. Komissiyası o serten geldi. Aşığını ne alasın? Alacağım ağay. Biri görüp koysoç. Hay Cemal. Bir gün dilegim göre koymalı. Hazır hazır. Ay eğer de sanakçılar gelirse alar bolğun 2 saatin içinde sanap düşün. Şunu koyç. Azim, hey, al gel ver. Dölöz. He. Tınçeli yaşayıç. Tinç yaşaylı. Oy. Qo'y so'yg'im kelganda qo'shilgan qo'y demas. Tigi o'zimning qo'ramdagi qo'ydan tamdab turib so'yg'anda g'ana tinch yashayman. Bildingmi? Tina. Qo'y qistalab oy. Yurtimi bastıralım. Kurmake. Bul batırın emmi olatkanın kara. Tappasan sipalap kaldı gör uşul da ya. Oy azamat. İteken oğa mı ya? Eşek dot kaydasa bokka kaçat degen uşu da. Kosun emne kıldı desem. Hey, senin koroğun cayı beylgülüyü da. En bulbağında 115'ten aylanmak. Ay şu katıp koydu da oylagam, mına. Bari men oylaganday bolup çıktı. Bu emne kılab sen? Emne kılmak elek. Sottayız. Kamatsak bolar ele. Durup jaş ballar menen kargan elesin kantebиz. Андай bolsa эмнеге өзү ойлобойт? Ойлош керек болчу. Hey. Makuluk. Uşun için çaban boldun bel. 20-30 kos üçün. Eger men senin ordunda bolsam, öz kozularımды koşmokmun. En akırkı akşama satıp alıp koşmokmun. Boşentmekmin. Olturun da, kettik. Turgan ne? Ay yes çok desem. Hadi. Koş. Hadi selegen. Koş. 42. Dölöz. Ha, 9 boy aşıktır. bilem. Arzbek'ten koyuyor dedi. Vay bilmem cevap koyarç. Koş. Koş. Hey Cemal!
Жүрек дарылап деген екен дейді. Қайда жүресің? Өкімет, қандай? Ішіп алғансың ғой? Мені қарма. Қарма. Ой, қарма түседі. Түсіп кетеді. Ой, қарма. Бұйым. İçini açıp görsen. Açık görsen içini aç. Oy. Hey. Qanday ekan ya? Upmuşka. Qarama. Dölös. Bunu qaydan aldın? Şunday. Ben bunu qayaqa gem? Bunu жерден basar. Tut. Ay, son ötüp gel. Jamal. Ay, Nurma suyun öttün. Ne onu? Kanatqa. Ben sizge bu hayım. Jol. Bu ama Azimge bu. Azimge? Azimge de. Ay, son joluk. Qarada emede. Uşundayga jetsin degende көзүн төртеле. Küçük be. Kayda жүрөсүң? İçip aldın mı? Desin ya. Emele akça yok desin. Qanday sonun joluk. Mana, Cemal. Mana akça. Mana var akça. Iğın tağ alğandana bir iş gerek Cemal. Koydu. Asırı bana. Oy. Bana. Hazır Cemal. Aldım. Эй, вы там, наверху! Дайте тишины! Дело время, дело время! Потехи час! Дело время! Дело время! Арызбектің қойлары қана? Azıcık koyların görgen жоқпын да ben. Sen de görgen жоқсың. Қанты көрген жоқ? Ошо да көрген жоқсың. Білем не дегенің дөйлес. Дөйлес. Оу. Арызбектің қойы қана дейін. Arzu'ydun? Aynen Cemal, meni izleyin dep turasың mı? Ya. Bizden boşa kalganda. Dağıldı öyle. Ya. Бар. Қиын болсаң тағап көр. Дөйлес. Білем не дегенің қатты күн. Қара чечекке жолдоштарыңа. Қара санағаның емнен дөйлес. Ой. Biz emne бұл жерге айланғаны келдік біле ya. Мау ақыр чикірді. Емін үшін суыққа тоңып, ысыққа күйіп жүреміз. Емін үшін. Ошуға жара шақчалабыз. О, Жамал мына. Көрдің бі? Қайбіреулерден айлығыз көп. Тура. Қайбіреулерден айлығы біздікінен аз. Бирок ешігінен май ағып тұрады. Емін үшін? Я, емін үшін. Көрдің бі? Ақ емгегіне марып көрсінші. Қиын болса. Білем не дегенің дөйлес. Барлы ошондай бекет? Sen баяғыл ақты керек деген лекцияңды баштаған тұрасың ғой? Я. Аларың тегер құрма менен мысалын чоғылышта. Ақты керек, тазалық керек дегендері маған мынандай жетеді Жамал. Аларың ошеншкендері менен емін ішкіп жүргендерін көрмей жүрөбүз, бия. Дөйлес. Емін үшін біз аларға теңелешіміз керек, дөйлес. Емін үшін
Dengel albaydı ekemiz. Ya. Hem niçin? Okey. Alar giyip içken bizge jaraşmaydı beken. Ya. Benim için jaraşmaydı beken. Sapsan nege jaraşat? Cemde biz alardan gem bekemiz. Cihalar asmandan düşüp bizimle yerden çıka kalıpız mı? Çok. Anda emes altınım. Alar ansa biz de şan deriz. Oy bala. Bu gelindin tonikası da çıvarsıdan açar turbay. Ay kim bilir. Birinci sopka yeter miken? Ayırması köp mü? Ayırması mı? Ayırması ona emez. 1,5-2 min. Ay, derisin kesmeye avaylap 40 kesken gelecek mi bak? Tege cün algıçlarımla söyleşip görmüşsün. Ben işte gelmez öyle oldu. Makul, ben söyleşip koyayım. Sen bana ya. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Kantorga baratasın bu? İş var. Barsam cevap gelsin. Yança. Yayınçele. Bir özün bilesin daha. Bayong boysun go kay var dese. Oo bayke. İşilgeri olsun. Rahmat. Gel Batır gel. Jardam kılganыңызга ыраазымын байке. Азырынча мынала турмуз. Жаңы келгендик кылып, али өйдө төмөнүн жакшы биле албайт экенмин. Барынан сыз да биле албайсың. Мына мен деле мына бул үйдү баштаганда жакшы ой менен баштагам. Азыр болсо бул үйдү сатууга аргасып болуп турам. Эмне болду байке? Эмне болсун? Районго которуп атышат. Өсүш керек, тууган, өсүш керек. Жакшы. Чын айтамбы же меники распы, я? Учу сен алып жүрбө. Эмнени? Үйдү. Бул үй ак жолтой үй. А балким сен де өсүп кетерсиң. Азыр кайда мынчача? Мен шаштырбайм. Азырбы кийинби дагы ойлоносуң. Жүр. Sizge qayсын? Mına bunu? Жақсы. Сүйек аз екен. Қанша? Тура içki. Alo? Gel. Qanday? Ötdi yaqa. Aylanay. Kechirib qo'yamiz aka. Шақшываттым мен. Досым келіп қалыптыр. Қапы болмаңыз, а? Bir elemnetke. Salam. Gel. Geldik. Qanday? Yaxshi. Den sog'liqda. İşler yaxshimi? Pazarlapmı? Pazarlap. Ay azamat. Bir nima keldimi? Jerim açandı. Sen demeli жақында қорауыңның барын айдап кел жүрбі? Айдасы айдайын, отасының көрі. Айетті. Енді ақша керек болып қалды. Ақша керек емес деген адамды көрдің бе? Болбойсуңар ба? Азыр. Анда алып тұр. Азырынша 1000 сом. Қалғанын кейіне мақұл бі? Азыр әмі шашпағыла. Ой, тоғы, азыр келді шумдық қой. Мұндан кейін бұл жерге келбей жүрші мақұл ба? Қорқып қалдың ба? Сақтыға қордық жоқ деп. Өзің білесің. Болдыр. Іш болсы егі. Түшініп жүр. Жақшы бар анда. Жақшы қап. Болдыр. Aylanıp keteyim bolçu mi? Азыр. Қана әжеке, қандайын тандайсыз. Қалағаныңызды тандап алыңыз. Сульпеттен бе? Бара келді. Бұра сульпет екен. Анша-мұнша сүйек.
Kandaysan? Dölös. Salamu alaikum Arzu. Kanday? Жақсы. Өзің қандай? Базарлап эле калыпсың. Майда барат, көрө кат дегендей. Жақсы. Өзің деле угуп жүрөсүң. Дөөлөс жөнүндө эле эмне айтып жүргөн. Тегин жерден өрт чыкмак беле. Аның чын. Өзгөрүлүп кетти. Дөөлөс азыр баягы дөөлөс эмес. Бизди көрсө эле каччы болду. Бирок баары бир элин айткандарына ишене албайм. Мен эле кантип жамандык каалайын. Эме кармачы. Бирок акыркы күндөрү шекший баштадым. Буят, эмне болуп калган? Мына сен эле. Канча жолу бригадага чакырдым. Келдиби? Келген жок. Келбейт дагы. Jamal, mıktan al berçi. Bol bölmede Nuri'yle savağında erdesin, he? Kanday değilsin? Аны өзүң билесиң. Ama o bölmede apam benim baldarı yaşasın. Arka bölmede Kuday kalasa konak kütöz. Atigi bölmeler bizdeki dayım. Апам ушундай үйгө кантип көз болор экен? Nuri'yle var emez be. Anın üstüne buna temir tordurup atağız. Apa, kanaçı mı apa? Кантесиң Vay чуңуйлар? kanat. Ne? Kanat de. Ушинтесиңер. Değiş ben Nuri'yle. Dişem. Муну кара. Салам алейкум. Aleyküm assalam. Kanday Murat, yürü. Жок, рахмат. Шашып атам. İyi. Daha konaktara geldi. Ya. Amanın arkadan eken. Билбейм. Tushunibdi. Anda qaysi qo'ydan solib beray? Qurmandiqina mı? Je kolxozdiqina mı? Айттырып эле биле турган болдуң го. Колхозго келген конок болгондон кийин колхоздукунан. Ошондой дечи. Анда ач машина. Ben kalmak Hazır görmeyim. Dikine karaçı. Murat. Карма. Bala ketin galayın, gel atasın bu. Yapa. Kanday? Жақсы resmi? Ошондой туруп тур. İyi. Туруп турган. Бисмилла. Эңкей. Vay apa, koyunuz sem. Эңкей деген нейин эңкей. Бисмиллахиррахманиррахим. Oldu mu? Ha? Расулуна. Түкүр. Oy jarıqtı koy. Үч жолу түкүр. Эми эч жакты карабай үйгө кире кой. Болду. Эдөкөн. Hı. Ушул үйдө басып туруп жүрүп. Биздики экенине ишене албайм. Жүрөгүм опкол эле. Эмнегедир. Жакшы эмес. Emne жақшы емес apa? Mına uyda aytasız mı? Көрө албагандар көп. Ушагайың сөздү көп угучу болдум. Ay jarıqtı apam ay. El ozun delek barım. Men özüm malım sat жүрбейм. Özümdükü.
bayla koyuңuz apa. Жарма Aa. сата. Gel. Otur ağa. Sağlıkların qanday? Жақсы. Eki жоқ па? Жоқ. Чынлап? Жоқ. Ay azamат dese. Çoğu. Жақшы açıptır. Anamda apa silerdi жардам çaban kılıp jazdırıp kalgan. İyi. Малды аман асырағандығыз үшін, жүнді жақшылап алып бергеніңіз үшін бардығызға қошымча ақша берілет апа. А мен деген алдыңғы чабам мында. Hani жақшы қылыпсың. Рахмат. Тағы чес бата. Иштім, жақсы жарым екен. Oşondoy olsa da avayla bir çuvala. Ay жарықтық ай. Ел қатар үй сал деп құлақ мені жешелеңер. Ем мынамда үй болса да киіп кеп жейсіңер. Апаке, бары жайында. Қорқпай ойлағаныңызшы. Андан көрөз денсаулығыңыз жөнінде ойлаңызшы, апа. Aldım abi. Болды, апа. Қапа болбаңызшы. Баса, апа. Ушунча үйді жууп тазалаган сизге оор эмес пе? Olur edip tazalabay koyuyoruz bu. Tigene nükene koyuyoruz. Eftep septep tazalamış apa. koyup yürüyoruz. Теге у арадан башка пайдасы канча дегенimде. Ушул үйлөрдү бекитип эле койсокпу? Ya. Бекитип койсомбу дейм. Benim. Aligo girgen dele kişi yok. Bekitsen bekitip koy. Ay. Endi mashinasi ile çiğinden çıkıp keteyli. Ben çiğinden emi çıkayım da oldum. Durmayın hiç. Institut'a girsem mi deyim? Siz olacak okuyansız. Tanışlarınız da var. Betere çiğrak bolup ketken joksun bu. Bas çay al da. Toktat maşinanды. Toktat deyim. Al göz aynağındı. Em alдағы шалпыйған құлағың менен жақшылап ук. Шумкарым. Шылуындығыңды ашынбай жүргүз. Мен de машаяк эмесмин. Men anne bağlı bilgem. Emneni bildin. Emneni.
Кейбіреулер senin байлығың төркүнүнө кызыгып жаткан окшойт. Заңгыраган үй алдың. Зуулдаган машинаны. Иштегени канча болду? Канча жыл иштеш керек? Пенсияга чыкканчабы? Бас жаагыңды. Алдагы май баскан көзүңдү чоңураак ачып, айланаңда эмне болуп атканын, мезгил кайсы экенин карап көрбөйсүңбү? Урман Исаевич. Кимде бул болсо, биягы иштесе. Ага бардык мезгилиң бирдей. Эй, башың иштейт деп ким айтты сага? Кыскасы мындай. Бир-эки күндө барам. Эсеп чотуң тактап кой. Уктуңбу? Уктуңбу деп атам. Уксаң ошол. Azim. Кыңгыратпачы бала. Азим. Кыңгыратпачы де. Аттаң озрайне, кимге айтып атам мен? Илева балам. Илева. Ey, sağım ne oldu? Жетишет. Ушулда жашоо. Чыдай албайм мындан ары. Чыдай албайм. Элден чыгып бүттүк. Эми бөрүчү улууган эле калды. Балдарды какканың аз келгенсип. Мени де көзүң илбейсиң. Күн түн үй көрбөй, желип жортуп жүрөсүң. Аркандалгансың мен бул жерде. Энен диякта кызымды көрүүгө зармын. Аны менен кымындайт ишиң жок. Мен өзүмдү гана ойлоп жүрөм. Мага машинеңдин кереги жок. Акчаңдын да кереги жок. Дигине башкарманы түшүргөндө ага ким жардам берди? Анын жанында биз кимбиз? Кимбиз? Дөөлөс. Таштайлычы ушуну. Мына балдар үчүн. Ой, болбоду эми кечкеле какшына бересиң. Өзүм да жадап биттим. Муну таштайын дегенин качан? Бирок баягы эле ойдон калат. Оңолбос болдук го. Осмондун бригадасына барсак да. Эй, Осмон. Ошол керек болсо бар. Башатың менен кирип ал. Ай, дөөлөс. Куруу эле калсаңчы. Айланып кеткен домураңды. Күчүңдү бизден чыгарасың. Айланайын, койчу. Sen de жетпей атсаң да. Шүгүн чогуу тартып чогуусуна. Мына ушундай ырсабына адистердин түйшүгү туура келет. Зоотехниктер жүргөн жер мал чарбасын башкаруунун өзүнчө бир борбору сыяктуу. Ой, кандай? Жаткан экенсиң. Кел. Жатабыз. Аларсыз мал ылаңы жоюлбайт. Чүй райондук агро-өнөр бирикмесинин башкы зоотехниги Жусуп Сейиткулов да бул күндө тыным жок. Кайралуу ишинде Айылдан келдасың. Айылдан. Кандай жаңылыктар бар? Кандайын сурайсың? Кандай болсо деле айта бер. Адистерге ачыл элек жаңылыктарда Айта берсе. ой чагдында. Курман менен Муса сурак экен. Койсу тамашаны. Тамашасы жок эле. Экөөнү тең районго алып кетиштир.
Rayonga? Oşonçoluk emdi iş kılışıptır. Emne olmagıla. İçip jegen çıkıp atsa керек да. Mallardı buttaştırıp, göz boyamalap, dağınkısı dağı var. Emne öňüňiz gürge düştü. Koyları var bile. Emne? Katkan gül gördün mü? Oynasan da oylap söyleşe. Kaydağı koylar? Alçıtasın jegen nemelerge. Sen az kırışan öyle. Koyların baksanға iştek emez. Kokusu aralaşıp kalsan, anda iş çatak batır. Kıskası gep mınday. Geçe çavanlar bolup çoğu söyleştik. Yaşaysın mı? Adamça yaşa. Yaşay albaysın mı? Anda bizden arabasından ketkenin var. Ay, vurdum silerden gep kengeşinlerdi. Bulardan kengeşçiliğin var. Arkimdin öz akıl özünde. Andan göre meni koyup, öz okat kardı kızanırçı. Bolup dur anda. Bolsa bolup dur. Basa, apan köpten beri orup, döşök töken. Barıp bir görüp kaçan bolbay. Çık! Gelgenin rast bolmadı bu kağlayın. Köpten beri gelele gelen. Soğuk katı diyen kapa. Bayağı orada. Karlık. Karlık. Biraz. Çatıp baş götüremem kadar oyladım hele. Ay. Emi turalmaya kaldım okşaydı. Aba, balanın sözünü söyle işte. Şunu da etas biz artık. Şayman çok bolsa da... Şayman çok bolsa da sırttan... Tavuş bolsa... Seni gele tavu deyim. Oh, kolundan seket geteyim. Aba başınızda biraz götürünce çay içiniz. Otur balam. İyi. Bunda koymuzdasın. Ömürlü ol, gölöküm. Gel. Basa... Unut edegimde... Klastaşın gelip gitti. Kaysı klastaşım? Canağı... İş tuttu bütkün. Bilmeli. Canağı... İyi... Tağaydan oğluçu. Kasım mı? Hoşa Kasım, Kasım. Hazır hissedet değil. Ova, yet satat. Alim ne geldi aba? Sözüm var. Gelirim benen tez yoluksun dedi. Kaçan geldiler? Bir cumaca olup kaldık. Anda mese men keteyim. Erten Cemal'ı jiberem. Gelip karalaşmasa bolçadaymış apa. Bolup dur. Yöneli koy. Yöneli koy. Al bak işte özü. Aran жүрсе gerek. Erten de öldür gelem degen. Kişi kadar girip çıkıp durat. Kişi kara. Oşa kişilerin erten ele. Döyle senesin karavay taştap saltır dep çıkışadı. Neden? Hı. Emine apa?
Oğlum, işlerin yayında o. Ne oldu ama? Canele, bilmele sırap yatmayayım. Bağıracaksın da. Erman çocuğum. Sana Ahmet'e ince kızım. Boldur ama. Men gideyim. Barak. Никто не приезжал? Нет. Шакалы. А что случилось? Чабаны устроили облаву на волков, а мне не сказали. Скоро с нами вообще никто не станет разговаривать. Хватит! Ты еще ноешь. Надоело. Решили, значит, и меня положить, как этого волка. У нас только одна компания осталась с Серым. Заткнись. Голову оторву.
Не кричи на меня. Не испугаешь. Думала, образумишься, а теперь вижу, нет. Ты посмотри на себя. На кого ты стал похож? Деньги, деньги для тебя все. Ты что? Ты что болтаешь, дура? А? Для кого я работаю? Как проклятый, в могилу, что ли, все это заберу? А? Не знаю. Может, я и дура. Только счастья мне твои деньги не принесли. Да и твоей матери тоже. Ты мать мою не тронь. Понятно? Я что? Долг свой перед ней не выполнил, а? О каком долге ты говоришь? О пышных похоронах? Да ты пыль в глаза пускал, потому что хотел показать, какой ты, мол, хороший. Искупить вину свою хотел перед ней. Да ты ведь сам знаешь лучше меня, что она умерла от тоски, от стыда перед людьми, от страха за тебя. Это ты убил ее. Что? Ты. Замолчи. Ты.